بله بینران هیدی آماجا وسطینا دیار کرن کو ادی کرد د روجلات ناوین د میدان و قادا سیاسی دا د بیدا یاریزان و لیستگوانک باش خورد و مکم یک جوان کو نهان وچه دل خوشکر اباجی سردانا فرمانده گشتی هیزن سوریا دموکرات ناسکری به مظلوم کوبانه انکو مظلوم عبدی و هوال بندین بی ری هوال می سردانا شاما پایتختا سوری کریا که امبزان ناوروک و مجارا گوتبه جوانی چبه ما رزدار عبدالوهاب غلیل کو نونر مسدی انکو مجلس سوریا دموکرات لشامه ورگرتیا رزدار عبدالوهاب خلیل تو بخیر هاتی سر چاوه من خیرا خودی رو بسلا تراو سر چاوه گلک بله که جمعه لسر و مجارا سردانا او برپسین پای بلندن روژاوای کردستان جبوی شامه بیجه که ناوروکا جوین وانی یه چه ببه یه چند روژا بکشه و هر وا چه بریارن دلخوشکار یه بین استاندن و ارینی به چه واره مریت آن نه بلش و دست بگه برم ببیجن یا او هفته لیبراسی اسباب انتقالی فنین هفته الشباب از باور من هفته یا بین خاصة مسائل دم عالية بين بيجر نظروك ناير يسر آليات دمج عسكري فهر طرف جديان ويقن عتقارك دسبيك دمج عسكري وأمني بيجر هركز الظاهر فجرينجيا بينا يعني مثلا أمريكان دسبيك قابل دمج عسكري بين باكر إدي أمكارن قابل دمجي باش تأسيس أصلا تازين ريبابتي عبوري و إداري يعني رخصتي وكوا إدود دمشق. مهم وقت ما قلت نافارو كاوينا وإدارة فكرن سرمستا آلية وميكانيزم. بله چه گارانتو جو آلیه حکومت آشامی بوا هاتیت داین کو دماکو و او شرط و مرجوان قبول کرن و پجراندن اوج بکارن گاوین شیمبر و ارینی باویجن و هر وقت و هر جاران کرد لی ضررمند نهیت دربا؟ بله يعني هم كارن بنا تكسر يعني برا كرد مجيبر مورال نمينن راس دمج عسكري بدريه جالك دمجاج مرفكه ضمانات دولي هنا حزن تحالف امريكا فتحمو تبدو باتفاقيه باور يعني مثلا بيمانه دارين مثلا هندورين جريداي سوري ثاني بويه امبيجن ملف امني ملف اقليمي دولي جبوا له ضمانات هنا كردم جك بيا واكرن سر جريد دلبن سر اساسي اكسين زولهيز امبيجن ضامن جبي بيمان امريكان فيجن او تاثير وانا لو دم جدنجي اوريل فيشات دم جدنجي يعني بالاساس هيجر ضامن تنبي براسي تجاري ابدم عسكري جناي كرن لي اسباورم صد صدي كسن هنا ضامن ان بيجن وقت امريكا وقت تحالف امانه تشكيليه دمج عسكري دسبيكت كر ودود جبو بن وقت ضامن جبو عمليات سياسيه قابل نجيبها ودمج ام بيجن مثلا معبره يعني مثلا يعني مثلا بار بريه خسر ويتشاو دمج كواليتي يعني براسي ضمان بله گلک پسپور و شارزا دوار بیاوین کاربارن روشلات بکان بیجن کردستان مزن ده بیجن ترساویه که هیا وگو چوان سال 2003 دما حکومت گور بگور صدام و بعثیان لباشور کردستان نمام کرد چون بغدای آلی کارم داکو ارتش عراق کو هلو شیابو اخسنا سر پیان گلو او ما ترسی های لروجاوا کردستان جی شاشتیه که ببی آوی بیتا کرن نهاجی کو خود زانی حکومت نهایا دمکی و وگویزیا سوریه دا آست لشکری دا لچوب حسد گلگ لوازه گلو اون چه پیشنیارین و هنه که او شاشتی دوباره نبن لروجاوای کردستانی بلش خواه دسبکی ها زانی يعني كرد بدهن جارة هاتن خابانده ليه اسباور تجاري اف بيمانه ده اداره سر اساس ديابا كرن يما برداد دستوري ورن بشكل دولتي بيكوهتن ننا بنديبه كرد امبيجن رولك واني برمز قبل باكرنا سازي سوري دينو براستي يعني جبو بينا في اف بيمانه ده اداره دمج عسكري ثانيه وكذا سوريا ديمقراط وكذا برياق وستر تم تاكيد بك يعني سربنا دبيجن بيمانه ده اداري ان دمج بس عسكريه ضمانات دوليه غير شيء هبن
گرک بندی به پیمانه ده تب جیورن یک جوانا ام بیشتر بجیرنا مافین کرده و دستوری این توی دیگه دستوری ده دنجی که کاربن هر کس مشارکت سیاسی بگه یا دنجی که کاربن شر در نکرده یعنی ایریش نبن سر هریما با پروژلات سوپر یعنی از باورم یعنی و بنا پیمانه ده یادار تم تأخير دبيج و تم وقت قصده وقري ببريا خسر دعوة ضماناتي قبل أو ضمانات هبن تفكرك نامينه الاي اس باورم يعني او نباور بونا قشي بو نتيجة وان مجازري الساحل تشيبون نتيجة مجازرين سويد راسي ليش او قالي كل شيء بيجك ترستك يعني دلي ويد قالوا هاجر ام بيمانه قادم جك عسكري واتكن امانات دي سكار يريش نكن يا وبيمانه ده اداري جيوري يا نا براسي ام بينا كارن بيجن ملتي خوش بلدك ويقن عدده هاجر ام بيمانه ده اداري النسل لاك متكامل بتجاري بقابك كسنكار هو بينام ديفيجن او دمج عسكري دمج ضروري انا دبيده بل هركز زانه خطر داعش پر زيده بويد با پروژلات السوري تبعيده هركز دبينا روجانه شايريش داعش بتر قطبن وجيش دبن وقرد بن السوري ده فجبو بينا يعني وقت امريكا جي دبينا وقت حالب جي دبينا دسبيك دمج عسكري بيافا كرم فلاك الامن قال بيافا كرم بهز سوريا الديمقراطيش بل هركز زان يعني هز هاتن التدريب كرن في ترولي هزن بريخستنن هزن قارن شركة داعش بكن هرجيج بو بين از باورم امشي مطلبك واس باورم و پیمان بود باز باشه روجاوایا به عفرین و کلاشک نویشکانه قالوا لسر عفرین و نافچه دن کنها لجیر دستلاتا هیزن کردی دان نینه هونه چه گاوان باویجن چه شرط و مرجی و جبوی حکمتا دمکی و گویز یا شامه هیا آن نه بلش خو هركز زانه يعني عفرين دلي روجاواي عفرين دلي كردستاني بتبعين تم نقاشات هذا الحوارات هذه يعني مفاوضات قراري بالتكافؤ تم اقتراب تم مثلا كسر عفرين بقرا بدال عفرين او تم شبكه اشتراكيه شو بدهن جقاء اتفاقيه تم قصدت اكيد غير من الذي وظيفه بريستن يعني امبيجن بروشك ارامي قاربن جيانا تمام بكين قاربن خطي بيجي اكيد ببيمانه ده وز باورم قصد جاري شرطانه كديه ونري بالبريا خسر تم تاكيد به غير كوانا وغير مواقف قاربن بروشك ارامي جيان بكين كسن قارب تعديل وابكي امبيجن مافيا وغير ديوان وغيرن افشرتك اساسي جم قصده وجم باشه هر وکو جناب تاج باشتر زانند سالن در باز بوده به هزاران به صد هزاران کردن روجاوا به ناسنامه بون به پیناسه بون لسروی مجارجی هونه دیگل کاربدستن حکومت شامی گوتوبیجی و هبن آن نه بله يعني انا بيمانه ده اداري القوان بيجين قالك ما في كردا تسبيل او ما في كردا شيء افكسن محروم قالك جنسي بنوا او كسن مكتوم القطاع جايرو قالك ببن ولاطين سوري يا دود كونترا اذا ابو هذا فاكرين هذا كردي راسي كونفرنس كردي تاكيد بول سيرفي بندي انه قالك اجنسي فك همو كردي سوري وكسن ايجو حطارو جايروجي يعني قيد واهي الندية رجل كمان بدون قدي قيد بدون قدي جنسي أبجي از باور بدون فرصة كل تأكيد سربوية وكرد بتوايش ودافوزي واينة بس ثاني مسائل صاي مسائل عرض كردي بودان غمرة إدي براتك تم بروجا كونفرنسا كردية وشرطك سرقية جه كونفرنسا كردي يعني دافوزي كونفرنسا كردي جرك جيوه بله آخفتنی من نما و وقتی مجی راستی که ما ببرن سپاس جبوی رزدار عبدالوهاب خلیل کنونر مساده بو لشام پایتخت سوریه دگل مدابو